ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯍꯧꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯗ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯂꯦꯞꯄꯗ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯟꯗꯣꯂꯨꯋꯥꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 1,000,000ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯥꯡ ꯄꯤꯕꯤꯅꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯅꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑब्ꯗꯨꯜ ꯀꯥꯗꯤꯔꯒꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯇꯥꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MSFꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ नौना मियोई अहुम पॉजिटिव ओदुना पुनबा मिसिंग 53 सुख्रे फांगहल टेमगी बन मतम कक्तना हंदोख्रे इम्फाल मनुंगी लंबी सेमगी थबक कनाना तौगदबनो पोलहन मेनसिंद्रबा सेकोल लंबी बैतरनी तुरेल ओइरकदौरे हैबो वाफम फोंदोरके कमांडोनी सिंगना ड्राइवर मकोक थुगारंबदगी LPG बुलेट ट्रक सिंगी ड्राइवर सिंगना स्ट्राइडिंग थादोख्रे प्लेन का क्लास ता लामनुन थेम सिंगसत की हक्सा मसक खंगदोक्तुना सिनरकले नसी पुरकलगनी हाय अमदि मियोय खरगे सोइबा रानबबो फुरुप पुंबद ताइसिनबा मरम सादे हायना पोलिट ब्यूरोना फोंदोरकले खुरुमजरे मॉर्निंग न्यूज़पेपर रीडिंग मिटिंग ताबिरिबा मदि ताबिरिबा सिंगो पुष्परानी लाइसुमला तराम नौसरी मरोइबा पाउसिंग मियामदा सनोक पिजरी हौखिबा कुमजा लिसिंग अनि अमगी जुन 19 दा थोखिबा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम अमसुंग ngamkhai kanbagi ihauda thawai pontha pikraba athauba athaubisingi mafamda masing yamlaba miyamna केक्रुपाता लाक्तुना हिकलाइका तमनख्रे यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसेम अमसुंग ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमुकोना पुल्लगा सेंबा ऑब्जर्वेशन कमिटी न जून 19 गी थौदोक अदुबु निंगसिंगदुना द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे गी थौरम इम्फाल गी केक्रुपाता लैबा अथौबसिंगी कुबमदा पांगथोखी मणिपुर की तुंगी मराइबक लेपदा येलहौ फुरुप सिंगना मतोइना थौदांग लौमिनसी अमदि येलहौ फुरुप ओइरिबसिंग पुना हिंमिनसी चाउखतमिनसी नुंगाई याइफना पानमिनसी हाइना द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे ऑब्जर्वेशन कमिटी की चेयरमैन PS नंदोलुवा फोंदोख्रे महाकना हाई मणिपुर की अपुनबगी सक्तम से इंडिया लेंगाकना मवोंग अमा नत्रगा मवोंग अमदा थुगाइना बहोतनाबा अमदि लमदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप सिंगदा अमदना अमा हाइजिन तौरगा फुरुप मसेल की मनुंगदा थाजनबा वालहंदुना अमगा अमगा येंगथिना हनबगी फिबम असे लिसांग सिना चथरगले मरम असिना तंग ताबा मणिपुर अमा ओइना लैबा ngamdana ngasisu leiri असिगुंबा इंडिया लेंगा की डिवाइसिव ओइबा थौंग सिंग थेंगना बहोनबदा येलहौमी ओइरिबा मियोय कया थवाई थाख्रे असो अपन कया नंख्रे अमदि मियोय क्याना कैसुम संगदा पुंसी लेनख्रे मणिपुर थुगाइना बहोनरकपगी मायोक्ता थेंगनबदा असि अना असो अपन यावखिबा याय मदुगिदमक मणिपुर मियामना सिंगनबा लैते लमदम असिदा हिमिनरिबा कांगुल फुरुप सिंग अमदि इंडिया लेंगाकनासु मणिपुर थुगाइनबगी मंगनु ओइरकलिबा फिबम असिदा येलहौ फुरुप ओइरिबसिंगना मणिपुरगी अपुनबगी सक्तमगिदमक्ता अमतोइबा थौदांग लौमिनसि हाइखि मणिपुर थुगाइना बथेंखांग कयादा होनरकपासिदा हौजे स्टेट असिदा थोकलिबा सही अनि हेना तंगदु लैतादना लैरिबसिसु अमनि हाइनासु महाकना थमखि मणिपुर दा PR चलाइकिबा था अहुम फाख्रबा मतुंग मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार बालाना सेंटर दा स्पेशल असिस्टेंस ओइना लुपा करोड़ 1,000 की सेंथांग पिबिनना बनी फ्रे लोइनना लुपा करोड़ 4 हाना पिबिनना बवाफमसु फोंदोख्रे हाइरे इंडियन एक्सप्रेस दा फोंगबा पाव असिना हाई स्टेट असिदा सही अनि हेने इरांग थोक्तुना लाकपा असिना स्टेट असिगी रेवेन्यू दा अकाइबा लाक्तुना सेमिलोंदा चाउना अहोंगबा लैरकपा असिदा मियामना थेंगनरि बवाबासे खरदा ओइरबसु मेंखतनबगिदमक mateंग असि निखिबने अखनबा सेंथांग असिगी mateंगना स्टेट असिगी पेंशन की अवात सेंफम सिंग अमसुंग सेक्यूरिटी का मरी लेनबा एक्सपेंसेस सिंग हाना थादोक पिननबा खुदकी ओइना लुपा करोड़ 4 हाना सेंक्शन तौबिननबसु निखिबने वाफम असिगी मतांगदा इंडिया लेंगा की फाइनेंस मिनिस्ट्रीना स्पेशल
assistance to state for capital investment lising ani kun manga kun taru ki makhada ahenba lupa crore chonga amagasu tongan tongan ba project ki damak pitharakani haiba wafam thamlakki balai haina pau asida makhadari Mamangda Manipuri Governor Ajoy Kumar Balaga Finance Minister Nirmala Sitharaman ga sahi asigi me thada wari sanaki bagi matung ina state asigi revenue da khanghan hantarakli basi irang asinani masina maram oiraga pitokadaba salary pension na chingbagi lupa crore chatruk nomgi senpham puthaduna lakibani state asigi tax revenue collection asi kumjali sing ani kunmari kunmanga senba chahi ki oina lupa crore lising ama chonga yankhai ga mari mangki amadi kumjali sing ani kulhumdoi kunmari senba chahi ki oina lupa crore lising ama chonga kungani pan mangki loinana senba chahi lising ani kuni thoi kulhumdoi gi oina lupa crore lising ama chamapan mari phuga humdoi khomgatpa ngamki hairi Sesam Abdul Kadir ki mihat asida senaba mioi singi mathakta logi oiba matik saba cherak athubada pigadabani haina Manipuri Students Federation MSM na phongdokre MSF ki Publicity Secretary Avijit Kababramna thadorok pacherol amana hai Imphal West District ki manungsana leiba Paubitek mayai leikai degi Sesam Abdul Kadir ki mihat asi Manipuri Students Federation gi maikedi gi akan mamongda condemn tawbaga loinana laikidabagi imung manungi awabadasu saru yari tha sigi taradagi thiba khangdana lakiba wakhal mimana draba masai sehi kuni palom suroba miyoi asi tha asimaki taratare ke ayukta samuro nambul turel mapalda asibak sang oina phakibadu tangdu leitadana leiriba ngasigi khunai asidadi thohaningdaba yamna laibak thiba thaudok amani Furup Kangrup Masel gi oiba khana jainaba yaba irang sagatpa oiba amadi amaga gi marakta yengthinaba hengalaknanaba manba maungda tawbale piu miyam amasung MSM na misi asig justice phanghananaba mari leinaba lenga ki authority singda punna taksin minaduna achum aran puthoknaba honamina se haiki Manipur da hawkiba pungkunga mari asida miyoi ahum nauno COVID positive oiba thengna khibaga loinana hauzik phawbode state asida positive oikiba punba missing contratare sukre haina IDS pidagi fangba report amana hairi report asigi matungina hawkiba pungkunga mari asida Bishnupur district tagi sample mari Imphal East tagi sample taru Imphal West tagi mapan Kaksing dagi ama Tengnopal dagi ama Thobal dagi ama punna sample Pungani thoi test tawbada Imphal East tagi miyoi ama Imphal West tagi miyoi ama amasung Tengnopal tagi miyoi ama punna miyoi ahum asi positive oiba thengna khibane hauzik phawbade state asida test tawkiba punba misingna chamagani futaret yaukre masigi manungda miyoi kuthra taret asi positive oiba thengna khibane Paubitek mayai leikai daleiba Sesam Abdul Kadir kauba miyoi ama hatkibaga mari leinana Panghal Tem Manipur na kaukiba Manipur bangi khongjang matam kaktana handokle haina Panghal Tem gi president ASM Sahid Alamna phongdorakre Paubitek mayai leikai degi Sesam Abdul Kadir kauba miyoi ama hatkibagi thawong asi khwadigi awangba thakta condemn tawi adubo miyoi kharna sathaba aranba thawongbo phurupumbada taisin baibasi maram sadaba amani haina kanglaipa Communist Party Polit Bureau Standing Committee na phongdorakle Lup asigi Information and Public Relations Secretary M Punsiba Maitena khuyek piduna thadorok pacherol amana hai Sesam Abdul Kadir bo gari huranba oiramgani singnai haiduna mihat thina hatpi khibagi thawong asi condemn tawi adubo Maitegi organization amaga mari leinaba miyoi kharna sathaba thawong ni haiduna organization pumbada maral season ba natraga Maitei phurupumna makta maran season bagi thawong aside kaidawnungda yaba ngamloi masigi sumathakta Panghal Tem kauba lup amana ban kaubagi wafam ama pukhalakliba asigi matangdasu party asigi maikedagi tha asigi taramathoida cherol thoktuna state asida ban kauba thingbagi wafam phongdokhrabani Hiramasida party asina kaidawnungda yasinaba tawroi party asina furup masel gi marakta nuksi chanana leiba amadi wa ta thok ta sin tawbada thajaba thame
masina furup masel ki marakta lainaba wakhal tanadaba amadi nungainadaba si ko hanba ngamgadoribani maitai kuki gi lan manung asida su party asina furup amatada atamnana singna kiba leite maitai singda landara kiba kuki jo narko terrorist sing adu thengnabani makha tarakpoina state asida leiriba furup kangrup khuding maki civil society organization singnasu lamdam asida kangrup ki irang sagana bukhak hotnaroi dobani miyoi amaga amaga gi marakta thokpa crime bo kanglup ki irang oina khak uhaloi dobani asigumba thawong satharak abadi party asina kaidonungda tumina leithok loi haiki marak asida kwakta gi Muhammad Khalid amasung lilong singzaudagi Muhammad Hassan ko miyoi ani asina kuki jo narko terrorist singa laktuna raga maitai singi mayokta lepli masipumnu masi chapsana thengnaba matam pawasi makhatana taminase matam oire loinana party asigi mapung oiba pandam asiban blockade ki mayute lepa haiba sisu amani maramdi ban tawribasing asi makhoi gi wakhalda miyamgi thabak tawribani haina khanjarabasu makhoina sathariba thawung aduna nomagi suraga sajariba miyoi lising kyata awaba piribani haina su cherol asida makha tarakle Kurai Dalaiba Lining Tau Putibagi Nong Nasagada Bat Laigi Sanglen, Narang Kurai Assembly Constituency MLA, Lay Sang Tem Susindrona Ureb Yung Tam Kibaga Lunana, Nong Nasaba Lai Famlen Asigi Lai Bungsu MLA Susindrona, Miamda Kusina Kre. Narang Dagi Horaga Numit Mangani Sumna Pangtoka Dabalai Harau Bugi Tauramda, Lining Tau Putibagi Sanglen Ureb Yung Tamba Amadi, Laibung Maikum, Hangdok Bugi Tauram Asida MLA Susindrona Hai, Haukiba Kumza Lising Ani Kulum Doidagi. Iramdam asida leptana satharakiba irangna maram oiraga sahi ani kum kangduna laifamlen asi harautana lakhi kumsi sahi di tangai fadana haraunaba laibung asigi beranda amadi foreign na chingba loisinduna miyamda khusina kibani maitai furup ki sanabi amadi tatnaba na chingba kaya laibana laigi sanglen asigi ureb yung tamnaba matam phangdana lakibani adumakpo masisu tangai fadana saba hawdaba yadabana akhang ahaisinga tanaraga numit asida ureb yung tambani thajinabigi matung ina laifamlen asi yamna lubana lai harawba matamda tawhaidaba madi laining laishonbu karemnaba chatnabina yadaba thabak amata tawbiganu haiba wafam phongdokni Arambai Tengol gi maikum up laga mioi kharna mitai amadi mitai fangal gi marakta leiriba mari thadat naba honarak liba asi khudak talep kadabani haina kanglai pak minority welfare organization KMWO manipurna phongdorakli organization asna thadorok pachirol amana hai apun basaktam kaibe yaroi tungi mirol kansi haiba pandam da leiriba kanglai minority welfare organization KMWO manipur gi maike dagi yelhongai dagi hona manipurda nungsi sanana leiriba mitei amasung maitai fangal ani gi marakta arambai tengol AT gi mioi kharna hu kamsinduna furup masel nungsina dana ba hona ba amasung nungsina khraba furup ani gi mari bu thadana ba honari basi athubada lepkadabani aikhoi amatoina nungsi sanana hingminasi AT khaktana manipur kanba ngamloidra haibasi su khanthaba mathau tare Etina Manipur Pumba Supnam Sasan Taugani Habigi Wakalon Adudi Pudita Mangsong Songbo in a Tokani. Etina Tamoy Segna Manipur Kange Kalabadi, Leminary Furu Singi Marakta, Yeknabaya Tabak Amata, Tauroi Dobuni Habasi, Kautaba Pay, Etina Nafuruk Kanbagi Oyabadi, Atopa Yekna Dabakangutta, Yang Selecta Bana Chumba Kongtang Oigani. Handak Samuro Dalai by 80 Unit 27 Pawitek Mayay Laikai Dead Laiba Haksangi Pibam Tongalaba Chesam Abdul Kadirbo Tamtina Puraba Matunda Hatok Laga Durel Mapan the Pumzilamba Tawong Organization Asina Tamoy Sokna Nuaite Asigumba Tawdok Matunda Mohana Toktana Basu Etigi Lusing Basina Hona Biu Loina Nahozik Misi Asida Senari by Unit Asigi Commander Ni Hariba Kababu Putoktuna Logi Oiba Chehak Fangana Bohana Bada Miam Puna Hona Minase
organization asina su kanglai pak asigi matam gi obi su da saruk yaduna lakli makha tana su mateng pangki gani hai kana hanna yangsin binana balai troba sahi yamlak laba hal sing amadi sahi nori bangang singda leingak na khakta natana mipum khudingmakna mateng pangba mathau tai haina Babina Health Care and Hospitality Private Limited के Managing Director Dr. Thangsam Dablina Phongdokre All Manipur Senior Citizens Welfare Association asalaiba Mongsangai Makhalekai Arubam Inkolda leiba Oles Hongi Tara mangarak subam mapokumon thoramga mari lenina wafam asi mahakna phongdokhibani Oles Home asigi complex ta pangthokiba Tharom asiga mari lenina Dr. Dablina Paumisig da hai Mongsangai da leiba Oles Home asi state asigi atopam firm sing da leiba Oles Home amadi Central Home singda yengnaru bada top na leiba ui Oles Home asigi akoiba sitaru tanana thambagi mami chawna tai masimak afaba khongthang amani haina lawi Mioi bagi punsigi yamna maru oiba tangkak ani khak lei haina lawi Sahi nori bangang sing haibasi mama mapa natroga ahal laman sing ni yang sinbiba amadi mateng pangba mathau tai masida natana masagi sahi yam silak laba pangal thauna hantarak laba hal singbu masa masu oiba singna hanna yang sinduna mateng pangba haibasi yamna mathau taba amani haina khali kana hanna yang sinbinana balai troba mioi singna khunai asigi leiriba mipum khudingmakna mateng pangbiba changi masa masu sing leitaba natroga Sel thok labasu miram da laikibadagi kana hanna yengbinanaba leiraktraba sahi yamlaba ahal kaya Oles Home sing da leitabanate maram maduna mateng pangbinanaba leitraba sahi noriba ngang sing amadi sahi yamlaba ahal singi sangjafam piduna hangdokliba home sing lengak khakta natana mipum khudingmakna saugatpham thoi haikhe Republican Party of India RPI Athawale Manipur State Committee की spokesperson सिंह खनख्रे पार्टी असिगी State Committee की spokesperson ओगदबा सिंह असि पार्टी असिगी National Secretary सोरिबा State Committee की President Maheshwar Thongnaw Jamna ओइरगने पार्टी असिगी spokesperson ओइना खनख्रबा सिंह असि पार्टी असिगी Vice President Sapam Sakang Laipan Dr. Hawizam Gita Jain Salam Birla Devi पार्टी असिगी General Secretary Operation Group Captain BN Sarama Masung General Secretary Maibam Matauleibi Chanuni Spokesperson Khanbagi Party Sigi General Secretary Organization Rajeshwar Singha Khamna Khuyek Viduna Thadorok Pacherol Asina Hai Party Asiga Mari Leniba Thabak Tharom Singh Loinana Media Masung Panel Discussion na Chingba Kayada Khan Kraba Spokesperson Singh Asina Party Asigi Mahusinduna Saru Yagani Hainasu Phongdorakli State amasung Union Territory singi lengak na thabak loba matamda Home Guard amadi Civil Defense ke volunteer singbo lumna loba galoinana khudong saba pinana ba Union Home Minister gi WAPHAM thabak to onthok na ba Manipur Home Guard Employee Welfare Association gi President Y Mangina Manipur lenga ki Chief Secretary ta ai bache pisinduna taksin kre Y Mangina tha sigi tara tarukta Chief Secretary da pisin ki bache role asida haribo WAPHAM singdi Union Home Minister na kumjali sing ama chamapan marifuga humdoida State amadi Union Territory singi lengak na thabak loba matamda Home Guard amadi Civil Volunteer singbu lumna loba galoinana khudong saba pinaba khanghanki adubu haribu WAPHAM asi State amadi Union Territory singna thabakta onthorak tabadagi kumjali sing ani kulhumdoida amohana ai bache thaduna ningsing lakhibani Ministry की Fire Service Home Guard amadi Civil Defense की Director General na kumjali sing ani kunmari ki July mari da amuk hanna Chief Secretary da lenga ki thabak lobada Home Guard amadi Civil Defense Volunteer sing na khudong sawa pigadabani amadi Group C amasung D ki post ki thabak lobagi chana kanglon sing asibu semdok sadok na ba khanghalakhi Manipur lenga ki Home Department na kumjali sing ani kunmari ki July kulumdoida lenga asigi makhada leiba loisang singi makok thongba singna hiram asigi matangda makhoi yoiba mot pirakna ba amadi tangai fadaba thabak sing paikhatna ba khanghanki haire
इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पाविटेक मयाई लेकादगी सेसम अब्दुल कदीर एलाइस सेसम अचौबा अपोक सेसम अब्दुल जालिमबो तमथीना हातोपिरमलबगी थवोंग अकनबा मौंग यानिदबा फोंदोकपगा लोइनना मिहात असिदा सेनरीबसिंग लोगी मतुंग इना ऑथोरिटीना मतिक साबा थबक पाइखतकदबने हाइन ऑल ट्राइबल डिसेबल्स यूनियन मणिपुर ATDUM ना फोंदोखरे। इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा मयांग इम्फाल द लेबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC दा सीनियर मेडिकल ऑफिसर पोस्टिंग पिबिनना बामदी हेल्थ सेंटर असिग दरकार ओइबा अवाटपा मसाक मथुम सिंह सेमगत पिनबा खुमन यूनाइटेड क्लब्स एंड मैरा पाइबी एसोसिएशन मणिपुर की गवर्नर दा आइबा चेक पिदुना हाइसक्रे। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के मैधामिक मैट्रिक एग्जाम द ख्वाई की मको ओइबा तरागी मनुंग यावबा मैतै मचा लांगोनजम बिथिबु चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनिक साहाना तरामना ओख्रे। ngarang ayu agartala hapnai da leiba international fair ground hall da tripura lenga ki education loisang na sinduna pangthokiba thorom da exam asida mako oikiba taragi manung sanba mahairoi singbo taramna okhibani masida baida digadagi maitai chanu langoljam bithisu yaukibani mahak सिपाही जोला डिस्ट्रिक्ट की मनुंग लैबा PM श्री बैदा दिगा हायर सेकेंडरी स्कूल दगे मैधामिक पास तौरखिबने हौजिंगना अगरतला की कामिनी कुमार हायर सेकेंडरी स्कूल दा साइंस स्ट्रीम दा तमली महाके पोकपगी मिंगना लांगोलजम विकास सिंहा अदुगा पोकपगी मिंगना निंगथौजम निंगोल राधारानी कवि हारी। पनबेयाई सही निफुगा तरु की मतुंगदा मेट्रिक दा टॉप 10 की मनुंगदा यावबा मैतै मसादा महंगना हुमसुबनी कुमजा लिसिंग अमा चमापन हुमबुद्रा का तरुक दा हिगुरजम प्रशांत कुमार सिंहा अदुगा कुमजा लिसिंग अमा चमापन हुमबुद्रा मापन दा एल सपना यावखिबने हदकना एल बिथीना निपान सुबो पोजीशन फंगलखिबने हंदक थोखिबा इसिंग इचाउन मरम ओइरगा इम्फाल शहर फाउदुना सेलिबा नंबुल तुरेल मरिल दा हौजिक फाउबा तुंगसिंदुना लैरिबा प्लास्टिक बोतल न सिंगबा याउना अमोट अकाई सिंग अथुबा मतम सिंगदोकपियो हाइना लेंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी की पुंगिंग सिंगसिलकले तुरेल असि सही क्यागी ममांगदगी प्रोजेक्ट अमा ओइना लुनाना थमनबा थबक पाइखलखिबने असिदा सुनतना तुरेल असिदा अमोट अकाई फता हाउदी प्लास्टिक बोतल न चिंगबा याउना लंगथदना लेंगा की माइकेदगे सेक्शन थौरांग कया लौखटपसु लैख्रबने अदुबु मदुगी कानबदी हौजिक फाउबा फंगबा ngamdre हंदक थोखिबा इसिंग इसाउ असिदा नंबुल तुरेल गी इमाई खुदोंग थिबा याबा थाकी मथक्ता हाइगलकपगा लोइनना मफम क्यादा इसिंग पाथोक्तुना मपुंग ओइना उरिपोक सगोलबन कैसामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मफम क्या इसिंग थुमजिन खिबदगे अवाबा खुदोंग सादबा कया मायोकना खिबने मतम मदुदा इसिंग इसेल चेंथबा नत्रगा पुथबा ngamkhidaba phata haudi kaya hojiksu paiduna leiri maduna maram oiraga turel asigi ising iselda apanbasu piri oiriba phibam asida kumgi nongju laktuna amung ising imai hengalakpa tarabadi tungsinduna leiriba amot akai amasung phata haudi sing asina iselda apanba pirakpada natana madugi sapu kaya phanglakadoribani मरम अदुना कुमगी नोंग लाक्ट्रिंगैदा प्रोजेक्ट अमा ओइना सो पाइखलिबा नंबुल तुरेल मरेल असि निंगथिना सेंगदोकना बाथुबदा थौरांग पाइखतकदबनी असिदा सुनतना अतै तुरेल क्यागी मरेल सु नहोना नयंगसिनदुना निंगथिना सेमजिन साजिन हौगदबरि हाइना सो माइके क्यादगे फोंदोकनारकले सोफिया इंग्लिश स्कूल थौबाल नसिदुना ngarang थौबाल वांग मताबदा लेबे स्कूल असि कॉम्प्लेक्स ता द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे 2025 की थरम सिंगलेमना पांगथोखरे
थादौ ट्राइब के एफेक्स बॉडी ओरिबा थादौ इनपी मणिपुर TIM ना मणिपुर की अमसुंग रिलीफ कैंप सिंगी मपान लेरिबा इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन IDP सिंगपो अहुम सुब कैटेगरी द सखंगबिननबा इंडिया अमसुंग मणिपुर लेंगाक्ता तक्सिनख्रे थादौ इनपी मणिपुर की जॉइंट जनरल सेक्रेटरी मांगौ थादौ न थादौरक पचेरोल अमना हाई यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भाला सुप्रीम कोर्ट न सेमखिबा कमिटी ऑन रिलीफ रिहेबिलिटेशन resettlement of displaced person के chairperson justice गीता मिटल अमसुंग मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी PK सिंगदा पिसिन की बा मेमोरेंडम दा मणिपुर की मपानदा अमसुंग लेंगा की रिलीफ कैंप की वांगमदा लेबा थादो इमुंग की मियोय सिक्सु अहुम सुबह कैटेगरी की IDP ओइना अथुबद सक खंबिगदबनी कुमजा लिसिंग अनि कुलहुमदोय मे अहुमदगी मणिपुर थोखिबा हिंसा की थौदोक असिदगी थादो IDP सिंगबु स्टेट नत्रगा सेंटर की माइकेदगी करिगुम्बा मतेंग अमता फंगदना अनरेजिस्टर अमसुंग अनरिस्ट ओइना अदुमक लैदी मरम अदुना लेंगा की रिलीफ कैंपता लैरिबसिंग कैटेगरी 1 नत्रगा मणिपुर की मनुंग लैबा डेप्यूटी कमिश्नर सिंह रजिस्टर तौरबा कैंपता लैतबसिंगबुना कैटेगरी 2 हाइना सखंबिरिबा सिगुमना थादौ IDP सिंगसु कैटेगरी 3 दा सखंबिननबा हाइसखी ऑल बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के मेंबर पाउमी सिंह मखोइना तौरीबा थबक पो पुनिंग थौगत पोइना पीस कमिटी कंगलेपा स्पेशल 50 ना प्रेस थाबा टी-शर्ट अममम खुदल तमख्रे रेजिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स इम्फाल हॉस्पिटल की जनरल OPD कॉम्प्लेक्स नहादगी हौना कार्डियोलॉजी OPD हांगदुना मथौ तौबा हौख्रे OPD असी निंथौकाबा नुमित की नुथेल पुंग अनिदगिना मरी फावा प्रो सोंगथाम धनराज अमदी डॉक्टर सलाम केनेडी सिंगना मथंगसना रूम नंबर 112 अमसुंग 113 दा मथौ तौगनी अतै नुमित सिंगददी OPD असी रूम नंबर 10 दा नुमित खुदिंगी अयुक पुंग 9 मखाइदगिना नुथेल पुंग अमा मखाइ फावा हांगनी हाइबा नुमित सिंग असी मथंगसना डॉक्टर सिंगमलुंग कामई डॉक्टर नामैराकपम धनचान सिंह अमदी प्रोफेसर TS सचिनदेव सिंगना मथौ तौगनी हाइरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा पाउबिटेक मयाई लेकाइदगी मियामगे मिमानदबा अब्दुल कदीर बो हातोकलगा फोमजिनदुना थमलंबगी थौदोकता चेनबा सिंह मतिक साबा चेराक पीगदबनी हाइना अंजुमान नसरुल इस्लाम उलम ई एसोसिएशन सुरा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट ना फोंदोरगले मखा तारकपदा मपानगी ओइबा पाउसिंग तामिनसे ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खेमनाइना अमेरिका अमदी इस्राएल दा कैदौनुंगदा सिलेंडर तौरोई इस्राएल दा चपचाना लमन खुमखिगनी हाइना फोंदोरखरे पुंगदा किलोमीटर लिसिंग 19 यांगबा
FATA-1 missile thadaduna Iran gi supreme leader Ayatollah na Israel da lan lauthokre loinana Ayatollah na mahaki lan misingda Israel da minungsi amata uttana basu khanghankre lan asida miyoi chatruk henasi kre aduga lising amo chahum kunga taruk lomna asuk apan nangkre hairi Israel na numit taruk ni subna landatu na Iran gi maru oiba nuclear plant sing thugaiba ngamdabadagi America gi president Donald Trump na US gi makok thongba military singa khana nainaduna lona thupna leriba Iran gi nuclear plant sing mapung pana thugaiba ngamnana ba khana naina khre hairi Numit taruk ni suruklaba Israel amadi Iran gi lan asida nakal ani gi marakta kanba mongda landanari Iran asu matik mayai lerba misal kya kapsilaktuna landarak padagi Israel gi micham miyam thawai hingnana bagidamak underground da bunker da lotuna khangna khre America gi media report amagi matung ina President Donald Trump na leiba asig national security team ba chawrak na pung ama minute kulomi phawm pangthoktuna khanaraba tungda Israel gi land da mateng pangnana ba warep lau khre haire Iran da nuclear gi khulai leiba sungya yaroi haibagi wakhal da Israel na lepa leitana landarak padagi hosik phawbada Iran gi maroi ba nuclear plant gi centrifuge production site anidi mangta hanba ngam khre haina International Atomic Energy Agency IAEA gi report amana phongdokli New York Times ki report amagi matung ina yamna athuba matamda US ki military station singda su missile kapsinduna landara pa yai haina phongdorakre Numit taruk ni surok labalan asida Israel da makhal makha kya gi missile kapsinduna landana rakpadagi Israel gi mayok manakta missile ki awat palaire haibagi paw lakrabasu Iran gi manakta di Israel da landana na ba missile ki awat pa matalai tri Iran da hauzi leiba missile sing asi tamthirba FATA-1 Sahab 3 Sajil 2 Khorma Sahar 4 amadi Pawai na chingba pungda kilometer lising kaya yangba misal sing leiri haiba WAPHAM phogdorali Israel amadi Iran gi marakta sathariba lan asigi manung sana proxy war sukana satharaktuna leibak anigi ason basing amadi lan ngambagi WAPHAM kya su sandorakli proxy war gi manung sana Iran gi military IRGC na Israel gi air space khudum sanba ngamkhre hana phongdorakli amaromdana Israel Defense Force IDF na Iran da missile kapsilakpagi thongna sarani phugi changda loisilakkhre hana su phongdorakli America gi President Donald Trump amadi Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu anina Iran gi konung Tehran da leiba micham yambo safagadaba mafamda satkina ba hek haikibaga fighter jet 50 rom sisinaduna Tehran da landakhre Israel gi attack asigi chapsa pakum piraduna Iran gi maikidagi su missile chambri rom kapsilaktuna Israel da landarakre France ki President Emmanuel Macron amadi Italy gi Prime Minister Giorgia Meloni anigi video social media da viral oire Lusing banisna hause Canada da fangtholi baji sabet ki mifam na saruk yaraduna yamna naksinana nakong dangang nakiba mikup adugi video social media da viral oirakibani Lusing bani aduna kari karam WAPHAM lona thupna ngang nakibano haibadudi hause phawba kanamatana khangba ngamdre Pakistan gi maruk oiriba leibak Azerbaijan na Israel amadi Iran da makhoi gi air space siznaba yaro haina aki khang piduna warning tawkhre panbe abade hauzik lan songna ribe Israel amadi Iran matam kya gi mamangdagi Azerbaijan ga afaba mari leina rakhibani adubu lan asna sohalakpa yabana thingzilakibani hairi Gaza da Hamas amadi Israel ani gi markta sokna riba lan asigi manung sana hokiba pungkun ga mari gi manung de Israel gi lan misingna Palestinian macha marifuga mapalom Gaza da hatkre North Korea gi Supreme Leader Kim Jong-un na mahaki lanmi kaya thaduna Russia da amuhana mateng panglagani haina Seoul gi Secret Agency amana phongdorakli Libya da thokpa yamna laibak thiba thodo ama oina samudra da hi tongdur lakpa migrant
humfurom hi laksin badagi laikidre haina International Organization for Migration IOM ge maikidagi phongdorakli panbe yabadi haukiba thakara asida hi laksin bagi thautok ta punamioi satet kani fuhumdoi rom sikrabani US ki White House tagi Pakistan ge Army Chief General Asim Munir bo America da kokiba leitre hairabasu Washington da Donald Trump na Asim Munir ga unaragani haina report amada phongdorakli Iran nuclear khulai sana bahona de hana Donald Trump lenga ki official sina pira ki report Trump masamak ni yakidaba loinana Israel na puthorak pawa famda oina support tawkre Iran da nuclear khulai amata leibe yaroi haiduna America ma di Israel leba ani na Iran da hose landari bani Israel na lepalaitana Iran da landaduna military gi makok thongmalusing basing nuclear scientist sing amadi micham kya halak liba asigi thawongbo yaning da bafungdok tuna Pakistan na Iran gi misang sangduna Israel gi thawongbo UN da pukhatuna wakalakre June 18 da launch tawgani haina thorang toramba Axiom Mission 4 amohana yethokle haina nasagi maikidagi lauthorakle panbe abdi mission asida nasaga loina na India amadi Poland gi oinasu achoba thawda kaya yauri Israel amadi Iran gi marakta kanba mongda sognari balan asida Israel na Iran gi oil factory kaya thugai ki bana maram oiraga US ta thau ki mamal khanghen hengala kre panbaya abdi US ta siznari bathau Iran dagi lakpana ayambani hainasu report asida phongdokle matam amada Iran gi ningthau oina palamba saha Muhammad Reza Pahlavi gi masanupa Reza saha Pahlavi na Iran dagi supreme leader Ayatollah Khamenei gi lengak maru phangna muthatlagani haina lauthorakre ikhang khangawdana chawrangna meter 1,450 rom wangba Indonesia da leba Mount Leotovi Lucky haina khangnaba maigi sing pokharakpadagi Bali gi flight sing cancel tawkhre hairi maigi sing pokharakpada maram oiraga chawrakna kilometer 10 rom paksna mairik yarba full sing paithorakpada maram oiraga domestic amadi international gi flight sing cancel tawkhibani India ki Prime Minister Narendra Modi ne Italy ki Prime Minister Giorgia Meloni ga Canada da pangtholiba G7 ki mifamda khanana unaduna leibak ani gi marakta amuka hena afaba mari thamba ngamkhre YSR Congress Party ki General Secretary su oriba Sewi Reddy Bhaskar Reddy Bengaluru ki Kempego da International Airport ta liquor scam gi matangda chawna senai haiduna Andhra Pradesh ki police na phakre haire hauzi Canada da sathariba G7 ki mifamda Canada ki Prime Minister Mark Carney amadi India ki Prime Minister Narendra Modi ga unaduna leibak ani ki marakta wangba thaki thabak tharum kya punna lokhat minana bagi firep lawina khre Billionaire Elon Musk ki company SpaceX ki president amadi COO oiribi Goni Sotwell ga Communications Minister Jyoti Raditya Scindia ga unaduna Starlink secure license ki matangda khanakre sahi khudingi Jammu and Kashmir da Amarnath laikrumba lakpasingda piramba helicopter gi service adu handak sahi ki oina piraroi haina Sri Amarnath Ji Shrine Board SASB gi official singna phongdorakre Uttar Pradesh ki Lucknow da thokpa yamna angakpa thodok ama oina huranba singna pochai huba sanglakkiba yum amadagi AC leiba ka amada yum adugi kitchen da Maggi noodles hauraga charaba matungda yum aduda leiba atangmu makhali pochai kya huran khre hairi Lucknow ki police na phongdorakpagi matungina huranba sing aduna yum aduda hek sanglakpadagi pochai huduna thokhiba phawbada makoina yum aduda tawramkiba thabak sing adu CCTV camera dagi uba phangkibani huran basing aduna yumbu leitabagi khudong saba lawduna yum aduda leiba atangba makhal gi polam sing yamna komna hukhibani
हौजिक फाउबगी ओइन हुरान मसिंग अदु पुलिसना फागतपा ngamkhre हाइबगी पाउ फोंदोरकपा लेट्रे हाइनसु रिपोर्ट असिदा मखा तारा फोंदोरकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI na maram oiraga malemda unemployment ge akiba phanglaba tsunami paksana laklagani haina godfather of AI haina khangnaba sangnaraba Jeffrey Hinton na section WAPHAM phongdorakre America amadi Pakistan leba ani gi marakta ikhang khanghaudana handak se tharakli ba thabak thorom singda Narendra Modi lengak na tumina adumak yengduna leire haina Congress ki makedegi chawna maral sekre handak yamna laibak thiba thodok ama oina Ahmedabad plane crash da lekidaba mioi sanigani fu mathoi adugi manungda hojik phawgi oina mioi samaga yankhai mapan gi haksang DNA test toraba matungda imung manungi mioi singda khusina khre haina Ahmedabad civil hospital gi makedegi phongdorakle थौदो असिदा लेकिरबा मियोय चनिगनि फु माथोय मदि प्लेन अदुन तासिन किबा बिल्डिंग द लेरंबा लेकिरबा मियोय कुनगा मापन gi हक्सांग लोखलबा मतुंगदा मथंगसिना DNA टेस्ट तौदुना लाखिबनि मियोय सिंग अदुगी मनुंगदा मियोय चामु मबुद्रारोम gi DNA इमुंग मनुंगी मियोय सिंग सब मानबा थेंगनाबा ngamkhre हौजिसु लेप लेतना लेमौरिबा थवाय यावदबा हक्सांग सिंग मसक खंगदोकनबा यामना कन्ना होटनरी लाकदोरिबा सही लिसिंग अनि यांखै फावी मनुंग द इंडिया गी ओइन हौजे हौजे सिजनरी बगारी मसिंग असिदगी चादे यांखै हेंगलक लगनी हाइना काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW गी रिपोर्ट अमना फोंदोकली लाकलिबा जुन कुन मंगा फावगी इंडिया गी मफम क्यादा कन ममोंग द नोंग लेप्तन सुगनी हाइना वेदर डिपार्टमेंट की माइकीदगी फोंदोखरे Numit taruk ni dagi lepa laitana kanba mawang da Israel amadi Iran gi leba animakta soknariba lana maram oiraga lalol itiki lamda chogo se theng phanglagani hana expert singna phongdorakle logi wangmada Bangladesh dagi lona thumna sangslak pamadi aranba thabak se thariba sing thingba ngamnabagi damak Assam Kasar district ki manung sana laiba India Bangladesh border area da hokiba leba pokpa numitagi government na athingba kaya thamsin khre हौजे अमु सानाबगी पाउ पिसरे इंडिया की कैप्टन सुमल गिल इराय नुमितगी इंग्लैंड ग सानागदबा हानबा टेस्ट मैच दा मरी सुबा बैटर ओइना सानारगने विकेट कीपर बैटर रिसर्व पंसु सानारगनि हाइना यमजगस नुमिता कंफर्म तौख्रे मैच असिदा रिसर्व फाना मंगा सुबा बैटर ओइना सानारगनि अदुबो अहुम सुबा बैटर कनाना ओइगनि हाइबगी मतांगददि टीमगी माइकेदगी हौजिक फावबगी ओइना वारेप लौबा लैत्रे नंबर 3 बैटर कनाना ओइगदगी हाइबगी मतांगदा हौजिक सुखनरी अदुबो मरी सुबा अमसुंग मंगा सुबा बैटर गिदि फिक्स ओइरे सुमल गिलना मरी सुबा बैटर अमसुंग रिसिप पाना महाकी मतुंगदा मंगा सुबा बैटर ओइना सानारगनि मसिगी मतांगदा अखोय कुपना खनरी हाइना लिट्सदा पांगथोकिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा पानना पाउमिसिंगदा फोंदोखिबनी इंडिया की नुपा अंडर 23 फुटबॉल टीम निमजकैसन नुमित के थेंगबदा सानाखिबा इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच दा ताजिकिस्तान की मकुता पांसिल अनि अहुमदा माइथीबा नंख्रे तुरसुन जोदागी टेलको एरेना दा इंडिया मसुंग युम्बो ताजिकिस्तान सानाखिबा मैच असि हौरकपदगी नाकल अनिगे सानारोइसिंग लंबा मानरकपदगी पुंखाय अमा हौजिन खरबा फावबदा गोल अकाउंट हांगदोकपा ngamnakide सानाबगी कुंट्रा मरी सुबा मिनिटा मोहन बगान सुपर जायंट्स की फॉरवर्ड सुहेल अहमद बटना मैच के अहम गोल संदुना इंडिया को मांगजल थान की इंडिया की अहम गोल अदो मार्का टोन पिरक्पा अनेम्बा पिन पॉइंट क्रॉस अमदा टीममेट सुहेल अहमद अहमद टचता मायोकनबा गोलकीपर माइथीबा पिरमलगा सनखिबने Board of Control for Cricket in India BCCI na lisingani kunmanga kuntaru domestic cricket season ki schedule lauthoraki bagaloina na Manipur gi National Women's T20 Trophy
फ्लैट ग्रुप ना अक्टोबर द कैंपेन हौदोक लगनी अदुगा वुमेन्स अंडर 23 वन डे ट्रॉफी फ्लैट ग्रुप ना मथंग सही मार्च दा सीजन लुसिलगनी हाइडे मणिपुर वाटर स्पोर्ट्स एथलीट्स सिंगसु कंटिनेंटल चैंपियनशिप सिंगदा मसक थोपा परफॉर्मेंस पीबा ngami haiba taktuna थाईलैंड हदक पांगथोखिबा एशियन जूनियर अमसुंग अंडर 23 केनो स्प्रिंट चैंपियनशिप लिसिंग अनि कुनगा द इंडियन टीम द सरुक याखिबा स्टेट की केनोइस अहुमना नेशनल टीम की मेडल टेलीदा चावना मतेंग पांगख्रे कोनका केफ गोल कप की मनुंग सना लेबाबो पनुमित सानखिबदा कनाडाना होदुरासपु पाजिल तरुक सिंगदम थोइबदा ताजोन बुचांदना अनि शुभहाप्ता गोल अनि सनख्रे हरियाणा ने युम्बु ओदुना रोकतक की SINBA द पांगथोकदब तरुक सुब जूनियर बॉयज अमसुंग गर्ल्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिसिंग अनि कुनगा द मणिपुर की पुना बॉक्सर कुनमाथोइना सरुक यागदौरी FIS हॉकी प्रो लीग लिसिंग अनि कुनमरी कुनमंगा की नुपी की नहान लंदन की ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर द सानखिबदा इंडिया अर्जेंटीना की मकुट्टा पांसिल अमा मरीदा माइथी बनांख्रे अमदे जर्मनी ने युम्बो ओदुना बर्लिन द पांगथोकदबा 4 नेशंस टूर्नामेंट द सरुक याननबा इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम ngarang ayuk जर्मनी पांगख्रे टूर्नामेंट असे जून 18 दगे 15 फावबा पांगथोकदबनी लोइसलकपदा मरोइबा पाव अमुहना मणिपुर काबे यारोय हैबो इहौ द थवाई कटखरबा थौबसिंग लेकाय कुमना बोटख्रे मणिपुर की तुंगी मराइबक लेपदा येलो फुरुप सिंगना थौदांग लौमिनसे हाना नदोलुवा फुंगदोरगले मणिपुर की गवर्नर ने लुपा करोड़ लिसिंग अमगी सेंथांग पिबिननबा सेंटर दा नेख्रे है अब्दुल कदीर की मिहात सेनबसिंगी मथक्ता लोगी ओइबा चपचाब चेराक अथुबदा पिगदबने है MSM फुंगदोख्रे नौना मियोय अहुम कोविड पॉजिटिव ओइदुना मियोय पुन्ना कुंठागा तरेत सुख्रे फांगल टेम की बन मतम कक्तन हंदोख्रे प्लेन कायबदा यावखिबा लामनन थेम सिंगसन की हक्सांग मसक खंगदोक्तुना सिनरगले नसी पोरकलगनी इम्फाल मनुंगी लंबी सेम की थबक कनाना तौगदबनो पोलहोन मेंसिंद्रबा सेकोन लंबी बैतरनी तुरेल ओइरखदबरे हैबो वाफम फुंदोरगले कमांडो नि सिंगनब सिंगनो ड्राइवर मकोक थुगारम बदगे LPG बुलेट ट्रक सिंग ड्राइवर सिनेस्ट्राइन थादोख्रे अमदी मियोय खरगे सोइबा रानबबु फुरुप पोंबदा ताइसिनबा मरम सादे हाना पोलिट ब्यूरोना फोंदोरगले पिजरिबा पाउसिंग असिग लोइना हौजिकि दिनुति की फोंगिबा पाउसे सिंगै लौथोकसबा मरोइबा पाउसिंग मियामदा पिजबा लोसिंजरि मखा तारकपदा मतमतंग वाफम अमदी राशि फल की थरम निर्मला थांगजमदगी तामिनसे उमनमकु हौजिकि पुष्परानी लाइसोम नमु कहना खुरुमसर
अमुका हना मियेंग ताबिरिबा मदि ताबिरिबा सिंबो निरमला थंजमना तराम नोकचरी कुकनना खुरमजरी पुदुना लाकचरीबा सि मतम मतंगी वाफम राशिफल पुजरकलिबा सिंग सिगी मतम मतंगी वाफमदा सनालाइबाग एडिटोरियल कलमदगी लौखजबा मतम मतंगी वाफम निंगसिंग थौरमदि लोइख्रे चाइनादी थोक्ट्री कुमजा लिसिंग अमगा सुपना अमगी जून 15 इंडिया लेंगाक शांति की वारी सानरिबा नगा लालहौबा अमा ओइरिबा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इशाक मुइबागा चथकीबा बैंकॉक की सीजफेयर एग्रीमेंट विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइबसी ngमखै लेतबा मफम हाइब वाफम सिंग यारकपदगी सही अदुमकी जून 19 दा हौनरुबा लेतना मणिपुर की अपुनबगी सक्तमबु कंजनिंगबा मियोय लिसिंग क्या थोरक्तुना अकनबा इहौ क्या संगसिनखि मियोय लिसिंग क्या गी अकनबा इहौदुदा सीआरपीएफ याउना सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ना नोमै रबर बुलेट टियर गैस अमदी बम न सिंगबा कापदा मणिपुर बु कंजनिंगबा थौना फरबा मियोय 19 की पुनसि लोंखि मियोय समागी मथक्ता अशोक अपन नंगहनखे असिगुम्बा मणिपुर की पुवारीदा कावबा यादना लेहौरगदबा कुमजा लिसिंग अनिगा सुपना अमगी जून 19 की थौरम्बो चाहे खुदिंगी अमुको अमदी यूसीएम याउना तोंगान तोंगानबा लुपसिंगना दी ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे हाइदुना पांगथोक्तुना लाक्ले थौदोक्तुदा थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबा सिंगी निंगसिंग थौरमदे चाहे असि ओइनासु लोइख्रे अदुमकु मणिपुर मियामगी नुंगदा लेजरिबा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम मणिपुर की ngमखैना चिंगबसी हाइरुगद्रा हाइबगी चिंगनबा चैथेंग चैना सिंह अदुदि ngasisu कोक्ट्री तोंगान बा लाइनिंग चटपा मियोय फुरुक क्याना नुंगसि चानाना फुरुक अमगा लौना लेना दुना लेरकलिबा मणिपुर खुनाय से चाहि लिसिंग अहुम हेनबगी पुवारी लेजबा लमदम अमनी मसिगुम्बा लमदम अमबु खुरकी इना लाई साबा कांगलुप फुरुक खरना मखोइतगी ओइबा लमदम अमा ओंथोकनबा हानादगी लेजरकलिबा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम अमदी ngमखै थुगाइनबा होनरकपा हाइबसी यलहौ फुरुक मितै मैतै खकनतना कांगलुप फुरुक क्याना यानिंगलोइदबा वाफुमने मसिमुकना कुमजा लिसिंग अनिगा सुपना अमगी जून 19 दा पांगथोखिबा जून 13 दा पांगथोखिबा बैंकॉक की सीजफेयर एग्रीमेंट अदुदा विदाउट टेरिटोरियल लिमिट हाइबा वाफुम सिंग यारकपदगी पेंद्रबा मणिपुर मियामना अकनबा इहौ हौरक्तुना मियोय 19 पुनसि लोंखिबनी तुंगदा मतमदुगी प्राइम मिनिस्टरना कौरकपदगी यूसीएम की मिहुत कांगबु अमा दिल्ली चतुना वारी सानबदगी अकीबा फंगलबा वाहिसिंगबु लौथोखि अदुबु अकीबदी थोक्ट्री कुमजा लिसिंग अनिगा सुपना अमगी जून 19 की लाइबक थिबा थौदोक अदो थोख्रबसु मतमगी लेंगाकना मणिपुर सि करमना ओइरखिबनो करमना सेमलखिबनो खंगदबना स्टेट सिदा खुंदामिनरिबसिंगना चाहि लिसिंग अहोंगी पुवारी लेजबा मणिपुर सि करम मिकुप्ता करी ओइरकनी खंगदबगी अकीबा नुंगाइतबगी चाइना सुकोक्ट्रे मणिपुर सि सांगलब चाहि हुमफुमद्रा रोमसि मतमगी लेंगाकना अहेनबा मिटिंग येंगदबदगी नगा लालहौबा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइबा गी चैथेंग चाइना फंगदुना लाखिबनी मदुगी मतुंग हौजिक इंडिया लेंगाकना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु साइन तौनदुना योगपी थाकपिरिबा इजराइल बांग्लादेश अमदी म्यांमार न चिंगबदगी लो काइना संगसिलकपा कुकी नार्को टेररिस्टिंग अमदी लालौलुक असिना सौगतलिबा कुकी जो सिंगी नमलौगी लान मरकता हिंगले इंडिया लेंगाकना निंगथिना ngakpi sembibagi khudongchaba lauraga miramdagi lo kaina sangsilakhiba kuki narco terrorist amadi makhoina saugatuna mateng pangliba kuki jo singna manipur gi ningthi jaraba umang wamang kya kokthokuna popi pambi kya thaduna state si mamal yamlaba naharol amadi umang wamang kya manghan takan badagi thengnariba awaba chaitheng kaya du ngasi mirolna khangnari कोक्ट्री मसिदा सुनतना हारिबा लालौलुप अमदी फुरुप सिंह असना यूनियन टेरिटरी गा लोइनना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दा येलौई मितै मैतैगी मथक्ता मिहात मिपुन लुटपाट की थबक सिंह सथरी कुमजाली सिंह अनि कुनगहुमदोगी मे अहुमदगी ngasi फावबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन गी मंगलांदा येलौमी मितै मैतै याउना कोनसा खुलगी नगा सिंहना अकन बलांदा कया सथरी
ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯃꯣꯔꯦ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯃꯣꯠꯕꯨꯡ ꯁꯤꯇꯥ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗꯕꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯖꯨꯟ 19ꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥꯗꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯔꯥꯁꯤꯐꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯔꯥꯁꯤꯐꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯕꯣꯄꯤꯁꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯟ ꯄꯥꯜꯃꯤꯠ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯦꯁ ꯔꯥꯁꯤ ꯁꯥꯎꯗꯕ ꯇꯞꯊꯕ ꯐꯒꯅꯤ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯊꯣꯛ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗ ꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯅꯤ ꯈꯠꯅꯕ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯁꯥꯒꯩꯅ ꯇꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯊꯤꯒꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯆꯥꯗꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯨꯛꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯒꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯁ ꯔꯥꯁꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯕ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯕ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯈꯔ ꯁꯣꯟꯊꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯁꯦꯜ ꯐꯪꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯠ ꯈꯦꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯔꯥꯡꯅꯒꯅꯤ ꯃꯤꯊꯨꯟ ꯔꯥꯁꯤꯗ ꯀꯣꯛ ꯁꯥꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯃ ꯈꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯂꯝꯂꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯔꯥꯡꯅꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯧꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯇꯥꯔꯣꯏ ꯀꯔꯀꯠ ꯔꯥꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯐꯒꯠꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯔ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯀꯨꯏꯅꯗꯒꯤ ꯈꯟꯖꯔꯛꯄ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯒꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯁ ꯁꯤꯡꯍꯔꯥꯁꯤꯗ ꯀꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯍꯧꯕ ꯌꯦꯠꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯁꯥꯒꯩ ꯇꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯊꯤꯒꯅꯤ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄ ꯀꯟꯈꯠꯂꯨꯒꯅꯨ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯨꯛꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯛꯆꯤꯟꯒꯅꯤ ꯀꯟꯌꯥ ꯔꯥꯁꯤ ꯇꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯁꯦꯜ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯆꯠꯂꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯔꯥꯡꯅꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯠ ꯈꯦꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯪꯂꯣꯏ ꯇꯨꯂꯥ ꯔꯥꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯂꯣꯜ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯨꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯁꯤꯛ ꯔꯥꯁꯤꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯁꯦꯜ ꯐꯪꯕ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯒꯅꯤ ꯙꯅꯨ ꯔꯥꯁꯤ ꯆꯔꯛ ꯆꯍꯤꯡ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯧꯔꯝꯗꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯑꯄꯟꯕ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯁꯥꯒꯩꯅ ꯌꯦꯡꯊꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯞꯅ ꯊꯧꯒꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯔꯥꯡꯅꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯠ ꯈꯦꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯇꯥꯔꯣꯏ ꯃꯀꯔ ꯔꯥꯁꯤꯗ
ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯈꯠꯄ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕꯤꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯒꯅꯤ ꯀꯨꯝꯚ ꯔꯥꯁꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯠꯂꯒꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯒꯅꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯔꯒꯅꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯠ ꯆꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯤꯅ ꯔꯥꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯐꯒꯠꯄ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯂꯝꯇꯨ ꯆꯠꯄ ꯃꯤ ꯇꯤꯟꯅꯕꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯨꯙꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯔꯥꯁꯤꯐꯜ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯁꯤ ꯏꯔꯦꯡꯕꯟ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 9ꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯕꯨꯡ ꯁꯟꯖꯦꯟꯕꯝꯅ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯇꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯖꯔꯤ ꯈꯣꯡ ꯇꯦꯛꯄ ꯁꯝꯕ ꯉꯛꯁꯝ ꯃꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁꯔꯨ ꯇꯥꯡꯅ ꯄꯣꯝꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯅꯥꯕ साइनस टोन्सिल सिंगली नाउरी सोनबा नुंग लेबा नुंगशंग खोंग खुद सिदबा पंगथबा हाइरिबा लायोंसिंग अस लायेंजरी लायेंबगी मतमना अयुकी पुंग तरुक्तगी नुमिदांग वायरंग पुंग मंगा फावबा लम लापना लायेंबा लाकपसिंगी लैफम साफमगी खुदोंग चाबसु पिजरी लोइनना रिलीफ कैंप ता लैबा मियोइसिंगी ओइना लायेंगमल तंखाइतमक लौजगनी अकुपा मरोलगिदमक 6009240551 अमुक्ता ngana 6009240551 लेंसिन बिरक्सी DM केयर वांगजिंग SK लेकाई नियर ARE स्कूल वांगजिंग हाइरिबा मफम असिदा नोंमाइजिंग लेबाक पोकपा सगोल सेन हाइरिबा नुमिसिंग असिदा MS Obstetrics Gynecology की डॉक्टर N मंगाथोई मैतै ex senior resident RIMS डॉक्टर असि लेंबिरक्तुना नोंमाइजिंग नुमित की ओइना पुंग अमदगी मंगा फावबा लेबाक पोकपा अमदी सगोल सेन की ओइना पुंग अनि मखाइदगिना मंगा फावबा लायंग जगनी मेडिसिन की ओइना युमसे कैसा अमदी थांगजगी ओइना पुंग अहुमदगी लायंगबा हौजगनी नोंमाइजिंग नुमित की ओइना नुंगथिल पुंग मरी मखाइदगी हौजगनी पीडियाट्रिक्स हाइबदी अंगांगी ओइना नुमित खुदिंगी नुमिदांग वायरम पुंग तरुक मखाइदगी लायंगबा हौजगनी ENT की ओइना युमसे कैसा अमदी थांग नुमित खुदिंगी नुंगथिलगी पुंग अहुमदगी लायंगबा हौजगनी PMR की ओइना निंगथौकाबा नुमित खुदिंगी पुंग अहुम मखाइदगी हौजगनी अकुपा मरोलगिदमक 8798749369 अमुका हना 8798749369 हाइरिबा नंबर असिदा पाउ फाउबियो लेंसिन बिरक्सी DM केयर वांगजिंग SK लेकाई नियर ARE स्कूल वांगजिंग नुंगाइरबा पाउचेल अदोमना नर्सिंग कॉलेज अमदा ngasing asimak mingsan sininglabadi इंडिया की मनुंगदा ख्वाइदगी फरबा डायना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कॉलेज बेंगलोर मफम असिदा तोंगा तोंगा नर्सिंग कोर्स की दमक अहानबदा GNM 3-year course total fee लाख कहूंगा लिसिंग हुमुद्रा including food and accommodation anisubada BSc nursing 4 years total fee 6,50,000 including food and accommodation ahum subada PBB SC 2 years total fee 2 lakhs Mari Subada MSc nursing 2 years total fee 1,90,000 Dana group